Watu wangu, mambo vipi? Sasa leo na ujumbe mzuri sana nataka niwapatie. Na huu ujumbe ukiufanyia kazi utakusaidia sana. Unajua sisi kwa siku nzima tunafikiria mambo kibao. Na katika mambo hayo tunayofikiria kuna yale ambayo yanaweza kukufikia na ukafanya maendeleo makubwa sana katika maisha yako. Lakini sasa haya mambo ni mengi. Na ukitazama tunakumbukaje haya mambo? Ndio maana inabidi uchukue peni na karatasi uandike. Kuna nguvu kubwa sana na kuna siri kubwa sana katika kuchukua peni na karatasi na kuandika chini jambo unalofikiria. Huwezi kujiuliza kwamba kwa nini kuna makampuni ya kutengeneza hizi laptop, lakini bado makampuni ya kuzalisha peni na kuzalisha karatasi na madaftari bado yanaendelea na wenyewe kuzalisha. Licha tunaweza tukatumia laptop na kila kitu kikawa mure, lakini bado. Kwa hiyo yote haya yanakuonyesha kwamba ni jinsi gani inabidi uwe unaandika vitu. Mfano chukulia unataka ufikie jambo fulani, labda la kibiashara, labda kutimiza lengo fulani. Chukua karatasi na peni, andika, chora kama ramani ya kufikia hilo lengo. Kwamba utaanzia hapo, utaanzia hapo, utaanzia hapo, utaanzia hapo. Chora kama karamani hivi kwenye karatasi. Ukifanya hivyo utajua kwa nini nafeli, kwa nini natakiwa niweke nguvu sehemu gani, kwa nini natakiwa nifanye kitu fulani ili uweze kufikia lengo fulani. Hii itakusaidia sana katika mambo yako mengi sana. Kwa hiyo nakukumbusha kwamba kuna nguvu kubwa sana na kuna siri kubwa sana katika kuandika mambo kwenye karatasi. Kwanza inakusaidia uwe na kumbukumbu. Kingine itakusaidia uweze kuwa na ufuatiliaji wa jambo ulioandika. Na kingine inapunguza msongo wa mawazo. Unavyoandika jambo unajua inakupunguzia kufikiria mara kwa mara. Kwa hiyo nakusihi kujitahidi kuandika mambo. Ni jambo zuri sana. Kama hujafanya hivyo jitahidi uanze leo. Anza leo na utanishukuru.